Ni Sovjetski savez, ni Rusi nikad nisu bombardovali. Zapadni saveznici su nas bombardovali. 1941. Nemci, to su sad zapadni saveznici. 1944. za Uskrs, Amerikanci i Englezi. 1995. Republiku Srpsku, Pavle. Ne samo Pavle, okolina Mihača, grada Vukovara. 1999. rat NATO protiv Jugoslavije. Znači, pogledajte koliko je bilo bombardovano. E sad, da li možemo to da zaboravimo? Pa verovatno možemo. Da kažu, da ne kažu da se ponašamo u skladu sa emocijama. Ajde samo racionalno. Opet ponavljam, da vidimo šta se dobiva, a šta se gubi. Niko to još matematički u ovoj zemlji Srbiji nije izračunao, imamo samo te floskule tipa ne možemo mi dalje da balansiramo, moramo se opredeliti. Nije isto. Može. Kao što vidite, spoljna politika Srbije sada, kako je vodi vlada, je vrlo uspešna. Ide Toma Nikolić u Moskvu, ide Aleksandar Vučić u Vašington. To je na neki način nastavak Titove politike. Malo jedni, malo drugi. Da li ćemo moći tako da opstane? Ja mislim da može. Neće nas niko bombardovati zbog toga. Hoće li neko da bombarduje Srbiju ili da uvodi sankcije zbog toga? Nema šanse. Ono što je bilo 1999. godine, to se više ne može pogledati. Srbija može i treba i mora da nastavi ovakvu spoljnu politiku. Jer to je jedina moguća spoljna politika. Naravno, mi smo sad svedoci nove faze hladnog rata. Ono što je problem u svemu tome jeste što je došlo do takvog sučeljavanja između pre svega Sjedinjenih Američkih Država, pa onda Evropske unije sa Rusijom. Sad ćete se naravno pitati ko je tu pravo. Ja sam bio prvi novinar u bivšoj Jugoslaviji koji 1980. godine, znači pre godina, 35 punih godina, sam napisao u Zagrebačkom vjesniku tekst da Amerikanci imaju pravo da dovlače rakete Pershing i Cruise, one Tomahawk u Evropu, jer su Rusi poremetili euroraketu ravnotežu. Jer su instalirali rakete SS-20 mimo sporazuma. I zbog tog teksta su me mnogi u CK Hrvatske i CK Jugoslavije zvali su prvog glavnog urednika i pitali kako je taj tekst mogao da izići, tako da. Imali smo jednu dosta nezavisnu uređivačku politiku, to su bile zlatne godine jugoslovenskog novinarstva od 80. do 90. stvarno ste mogli da pišete šta god hoćete. I pokazali su da sam bio u pravu. Jer 2 godine kasnije maršala problem, načelnik Aštava, Sovjetska mi je dao ovom intervju. Ja sam Rusima uvijek rekao, Sovjetima kad nisu u pravu i Amerikancima kad nisu u pravu. I znači, imao sam posle toga i kao prvi novinar iz neke socijalističke zemlje intervju sa vrhovnim komandantom NATO, američkim generalom Bernardom Rodgersom, 82. godine u oktobru u Mosu. Znači, jedna je stvar NATO do 1991. godine. Druga stvar je NATO do 1999. a treća stvar je NATO posle 1999. To su 3 faze života NATO-a potpuno različite. Do 1991. godine NATO je bio obrambeni savez, čiji je statut isključivo govorio o tome da NATO ima pravo da dejstvuje samo na teritorijama država članica NATO. Posle 1991. NATO bez promene statuta menja svoj način dejstvovanja i prvi put u Evropi dejstvuje vojno po Republici Srpskoj 1995. godine. A posle 1999. godine napadom na Jugoslaviju NATO se pretvorio u svetskog policajca bez odobrenja Savjeta bezbednosti, kršeći međunarodno pravo, kršeći sve regule, apsolutno kao vojska. Onaj ko to ne vidi, ili je slep pod očiju, ili je politički podlac. NATO se pretvorio u jedinog svetskog policajca, koji hapsi, sudi i izvršava presudu. Što je Vladimir Putin dobro konstatovao 2007. godine u Minhenu na konferenciji o evropskoj i svetskoj bezbednosti, kada je rekao to više neće biti moguće. I svet ide ka tome da unipolarnost američka prestaje da bude važeća. Rusija je upravo došla u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog toga što ne dozvoljava da ako Amerikanci imaju 400 vojnih baza oko Rusije, a Rusija pretenduje na post-sovjetski prostor da ima utjecaj, to su zemlje bivše Sovjetskog saveza, Amerikanci kako ne može. Evo, ovi kažu, sad ćemo da vidimo da li može. I to je koren sukoba. Dakle, u predvečeri završetka prve faze hladnog rata,
Američki predsjednik George Bush je obećao Mihajlu Gorbačovu, koji je najveći gubitnik u, ajde kažem, ruskoj i sovjetskoj istoriji, jer je imao imperiju pa je raspustio za ništa. On je obećao Gorbačovu da ako se ukine Varšavski pakt i ako se Nemačka ujedini, da se NATO neće širiti na prostor bivših članica Varšavskog pakta, znači Poljska, Rumunija, Češka, a pogotovo ne na zemlje bivše Republike Sovjetskog saveza. Kad je to neko od ruske delegacije predložio, sovjetske delegacije, da se to stavi na papir, onda je ministar Sovjetskog saveza, tadašnji Eduard Ševardnadze, rekao ne, prijatelji ne trebaju da to pišu na papiru, prijatelji jedni drugi na veru. Sad Amerikanci, kad Rusi kažu, a vi ste nama običali to, on kaže, da, možda su neko običao razgovor, nije niko potpisao. I šta se dešava? U to vreme čak su Nemci, čiji glavni grad bio Bonn, bili skloni da prihvati da u cenu zamjenu za ujedinjenje te Nemačke, nikada nemački bunkers vojske Nemačke ne uđe na teritoriju istočne Nemačke. Bili su čak spremni na to. Međutim, Gorbačov je to pustio i to je bila prva crvena linija u vreme Gorbačova, posle Jelcina, koja je prekoračena. Znači, zemlje ubrzo po padu Berlinskog zida i Nemačke, NATO je za par godina kasnije apsorbovao zemlje više članice Varšavskog pakta, znači Poljska, Mađarska, Češka, Slovačka, Rumunija i Bugarska. Ušli su u NATO za vreme Jelcina. Posle toga ušli su i 3 baltičke države u NATO, što je bila druga crvena linija za kraj. I na kraju dolazi do koketiranja NATO sa Gruzijom. 2008. godine Gruzija je bila vrlo blizu da uđe u NATO, ali onda se desio rat u Gruziji, oko Osetije i Abhazije, i Gruzija je za sad izbačena iz te igre da uđe u NATO, ili cilj Amerikanaca bio da priđu u Kavkazu. Ono što Putin sad kaže oko terorizma, da su Amerikanci pomagali određene terorističke skupine na prostorima Kavkaza, to je istina, to se znalo.